Asya matangi weke tumine Mboya yakwa kwa sio lema mbende odhoku time kaleda yomone ngi athimwa indi ne mabenduke tutumendo tuthiyetu nemwe. Oh haleluya. Wathi wake mzee Margaret Mutunga nginyuke mbadhuke wala tubita saa 5 na ndateka miongo eli na dhanda tu na nikwisela nzeveni ya Athiani. Fendi kweni kwa kuyo ambapo takuoni tena kama nasikia baridi. Lakini njio tutumbulile kwisela nzeveni ya Athiani FM nikelungune chai kinya iya kumisaya keli kuligania mnani weyo mwidugisia enani ndo vingeredi ya kunao inoni ya Athiani FM tutangasia kuma musini wa ilovi na tuende na usonganya nambe mnani weyo ni utavisie ni chawa ile kukonsida ila ukulikandini wa sako na utavio maundueli atatu wana nani kwa Athiani mauteti mnani wa umundi si saa 5 katika miongweli na muonza kawaida kaitu saa ya keli ya vikate dhati imanya ni atatu manda idoi ni atatu kuisubia na kuitumia nziani ilamba ilu na mnani wa umundi mwidugisia nenda kukuelesia undo mwikile waku wangua uafektia performance yaku wiyani Athukumi waku either ni kuandikwa kana ni kuiandika ya mwikile waku wangua uafektia ata kwina mbeba by the way agina aka usisi anza ndo banja wazi usi anza nitakwenda sio now mwikile waku wangua uafektia ata Athukumi waku performance yaku wiyani lilikana kana kwikiangua Nesa we are one they will Athukuma ndio na we mundu kubata ngwe ndaviweba wiyai ngambeka na ndikuendete we timu thenano ndi 5 na nusu tembiku titende ona sita sia mna timbiku yiwe na yetu kisaba ya muti onunguka kwina mwikile waku wangu wa mwidukisia matters a lot undula Athukumi waku kwetha William nini sigina mwana ukela ukeke Ngua wendete wiyani muno alama obisinu kwa kiluke ndo amuseminge kia suti ugethe adekyu na umala na neki akalatu Nesa ni ngwiwe yes ndiyo bika wiyani ndiwe thank you na veo nduto anyaingi withia inakuja weekend wacha tu nivaa hivi tu shagishagi ile muno siwe ndu kwa muno niwe seka na kwiki Ngua Nesa not only improves undwa langi meukuona lakini still niyongela confidence yaku ndini wawe wegi nduge munyata kubika we nuke we na leo si umengara munozo Athukuma we yes tasuo wacha tasuo munozo Athukuma we mwiyane yani na baige nduke thaki utunduta ukethia ni wabika we yani na wika sisi ukasi ndi umundi ni ya no kwesilila wa mwene na mwikila muno anatebya ama ofisini now to me dressing yaku tamuiyo waku teves ya ku take ownership ya wiyolo Athukuma onetha ti wako netha wakwande kwa tina ukethio mundi na uma nyumba ni kite ngivika we yani ngwiwa yes boni boba ilete nguthukumila umundi ona yenenga confidence ndine wakela wa wiyolo nguthukumila muno suwe ndio na ndinu kandi bika nombo naze umundi nano nene sene na Athukuma kwando mwikila waku wangua no utumie we mwene kunenga confidence kunenga kwiwa wina ni witachao wina bina utonyi wa Athukuma wiya ola Athukuma utumie atamuiyo wa kutethesia kwasa wiyo suta waku no Athukuma na kithito ebo wana amabinda maingi la bika wiyani uliwa we mwiyani yani Athukuma wakakulya na kweli ndiye la Athukuma mama mundi na Athukuma Nesa ni na moral dressing ya kuwani contribute ya muno ndini wawe yola Athukuma na baka unane na muno na ala mema obisine kana umali tu wezitu asisi ondu wikire ndo kulya ya ande ndo obisine yakiwa kinasa na t-shirt obisine abana still ona alama Athukuma awe ya mjengo I mean ndo ikiasuti utatina ukaiwe ya mjengo hapana kila wiya wenda na kila mwikila wangu wenda na sia na wiya wiba ni wiba ola Athukuma
niendete ni matina pengo ile ngwiki ya niendete ni ma of course isi obisine pengo ile ngwiki ya ngidi obisine pengo ile ngwiki ya ndidi kwenza ko yes kila we are with ya na dress code ya huo na omundi ongo kelo unekere suti unekere tina na ndidi kitone changombe kana changu kungatute nduleiwe kakenge mzembi yangu ile ya ondo wa muondi ka kitone changu kuna na suti siawe yani of course yes yawe ya kosi achumwa ndidi chumwa tiki akitenga achumwa tiki yangu andasa chumwa tiki aka kubika tana now ano me mutuo wa kuiki ya muno mundu wiki yangu Nesa yani kwangera ne boss kwe Athukumi sisi obisi no Athukuma wendo gethia nganyane wiki yangu Nesa nganya wiki yangu Nesa ukethia boss yo baade ngiangie no kwenda kuku tigwe ya associate nake lakini ukethia mostly agenda umunenga ngirika no wiki yangu Nesa Tanganya lakini akubosi yezo tu ya no wiki yangu Nesa Tanganya wo tu ibaada actually no bas lingilile no you expect ngawe suit ya Ngili tatu kwani ndukumea changu ngukumea Ngua na saivi ya mwikile waku Ngua no tumaone wandai pani nene munala mema obisine mwikile waku Ngua no tumaone wandai ona ni customers saivi ya mundio nene kona ngeleka ni ya mwana omwe ni conductor amatu ngasi akino angasi si abantu kikuyo naku mwana su ya suti kila muthenya na tile ikitejo na le ikitejo ndeke ya unika na uke hiyo ni ya siku nyingine kila muthenya withi ya suti na kielese bandu aisi suti mbewe 10 jibwa nene yani ya Ngua saivi ya ona abiria nimekwewa mayendewa ni ulikangalesu sasa imejaa pana wacha nimngojea ende akuje weza hivi na abiria no kwenda uthina ngalesu no ete lile hivi ndo ya uswa yuke na wana ndio need kwetando ega unga matwaka pana aga weta embesi na makoka masembete niki ni mavute wa ni makuswa ni mwigela wa now ndio nena na lakini tiuke conductor bandu wigiro Ngua ndembu actually aingi Mekie auge asati ba akola ne atembukie konza kwa aba ne atudulile na nyunga yutia and where is the lie akine weto hivi ano sawa taomba izenge ne yagwita ne yambao natonyolika na ba lebe nonke egete Ngua Nesa ni mutheu na eta ni desilingi 72 ilike sutulika niki utheu appearance we ilia yani nombe tende ulia wichonga muka lakini yo chongie musubu weteketa ko weteketa nyonyonyi leta kukonde konelika presentation matters ndini wa we wonde ula Athukuma na kila kingine nikituma motivation kana productivity ya kuyambata Athukumi waku wambata ukethia munosu ni wa Athukuma kana nundu wa kwithia nundu we na confidence likana point ya yambe nane na ilwa kinukita wa confidence kwenye kia yituma Athukuma Nesa kwangeleka niyo ona manani kwaku ila weki ya Ngua we ile Nesa ila weki ya Ngua no yuma nomba we ile Nesa Athukuma na biti mwingebyo oneda musala munini underline Athukuma na oneda wanje baki kwa mwadi wosa suti yako yambe tina trouser suti yako yambe na uye ikoti ya silingi 50 na ubuto ya silingi mbao sati na ina yowe na ina sati aina blouse kani meta blouse na ina blouse shirt sort of silingi mbao na mbuto wa bibi mimi mbuto wa mbao na ikoti ya 50 sati na ina yo na neki ya sekondari na wewe yani kitu ni we yes na ningu mlogo ya leo si umengara ameotoa maana wewe aika mtumba gasi lingi 70 konde na niko sawa na kala no gasi lingi ya na niko sorted ni wewe tada ti lazima odi okay Ngua expensive no kana umelewe smart aienda baki komba metumba yebo enda wanu Ngua tiobuwe kuna basi Nesa ya ile no yumela ende te wewe aiwa wa mutumba ko ya mwawiga we mukunza ni bana umelo Nesa na kituma muno focus ukethia kilake kweti yewe yani nuki sinicha lakini byandu mundu mundio ya Ngua Nesa bikawa na leo katano si uko smart more than no sunde Athukuma tinda bwa thiogete mukamani aba nikito suti mukamani aba no mundio mbosi no mbeye nile Nesa mukamani aba mundio kana ni na kikoi katano kikitio ani na kikoi kitio I mean
yani ukatwa buta nzui giwoni udiogeta ndwesa Athukuma nondo wake unengi wa compliment yati akile uko smart kondo watu yo tuyonea ndwesa Athukuma lakini we mwene wiyikiyeta no focus ona wongela mautiyo maingi betata umejifundisha watu ya smart wako ya smart tigo na kila kingi over kwa kufocus ukebya ila wikite yina ilanga na muno kaka kwataka yana ngeli akino musemi no gitu nabi kabana ndithi yakoti ye yakwa bane taliku with ya Athukuma ndewa ndemu yani Athukuma ndewa ndemu yani ya ngwesu ni ndembu kubandu ngaindani tungiani nundu akwithia niona tangone kothi ukethia ngwesu neka lila kitona yengwa light colors either pinky white nekala ndiwe ndoni na icho gitumi nasi aita mundu muka uyumala ndukole nikikoi kana leso mubukone amwe ambia kwa uwe lae muitowe sawa kwa mana nongio ukawakolewe ti lazima ikuwe na laito ati mundu mukanda ti leso kawe katunene muthenongi yani Athukuma you take comfortable ila wethia maybe ngwa ya kuyine langa kana maybe ni atali kilonoka kiko kana wega lilangali na ngali si na kitoja ukwatia ngali mwe musibi ola woba ngali ni be bandu wi kwati toso wo kwatia kwacho juma nomba kana ka kwale kwa mami bae kai kuhaga ukwatia masubu ngali no na mana winju vikaweyano yethia imbona ni mukwati kwi musubu ngali no wi kaloje gwatemu yani lakini ila weki yangwa wesishu wethia wi mwe yani wagala wesisya kiyonu wana we smart na ome tujuma nomba mutrabasi akanati smart nini ndibi watumia Mekie wewe kana weteka watumia Mekie wewe saidi yani wana mukawe umala ekite Nesa na yuwe yuko mwe hai yuwe kiundi kwasi ome we yani meza maisonga na abu mundi yuwe amutavye yake ni yukundi sio ni ke maxi aiko ni Mekie nyitira CS Mekie ngwe muthuku ni wetati ibundi siku compliment ya ibetisie ni lama umala nyumba ya smart ukethia no asia nyanga ni omonde mako le una wakunywa na straw ona akethi Athukuma confident yasi ati ile angania mutumia kwa mbiye tina na mwana mtu na atumia keloko kawe no isai wo banzi na by the way mwa moto bitabi wa banzi kama na jamaa mkokoteni akusiti mkokoteni hakuzini na bitiba ama kiti akwe madam siko supu aki umebeba na wako compliment by the way na nomba no na mana kumbe neje iko na kila kingi nikana enda we dress professionally kulingana na wia wako la Athukuma ni more likely work ta professional more likely kuact a professional okay saidi ya onetha wako manana mweni okay to bisi na tiwe we ya ilo muattend no na waile umuattend yeah lakini mwa ndoto ama kama na visitor kana guests ba reception ukakoma na nake ukakunikiluko none mwenye ukakomo okasio kanondo wikulia juu mbona hata I mean nakaa aje underline kieka nati kila ukwiki ya wiani ye depend na wia wako kwangelekani ndothi mjengo wikita suti ndo expecting yetina enando kuma wia wa nduthi nikita zikati abana ndiye imagine nikia mubuto na onkiolo wa kutia mzebe na ndikia jacketi na ndikia jinkiolo na kobila nondo wia wako uiliu ena niendete nima nikia ngwasia ni mangi nambuti lakini so kama na no wikite hivi aendete sibe anomi zaidi atukwetu tumondu twingi zaidi omundi uyo kitone changu kuyo changombe you know ni umewa iweke hapo umundani ni wabeta miundani wa imanga ni wabeta ndukani wa diwe ya shop attendant ni wa mabubu wasio kama yo manager yani kwa kuwesiyo uyu kaumile wikita yani ndwevi omundio na ngwasia kwetha wesiyo onena wendeta kwa munda hapana no change wiki embuti wiki mubuto loto no imu yani na ndenda asia kwithia tema mjengo tiki ngwasineko vavi safi ya ndothi obisine na kekoi hani ngilete iko ni ngola siuti na ngova ni na cho obisine actually kiuni cho obisi ola we numba ola ni ikoni ya kana t-shirt ya ndikiro ni na t-shirt mingi bale yangi me ya judie nge ya kukwaku nge ya nasa nge ya kibakitosha yani nimbingeto ndwikia suju wiani never ndwikia ata ndwikia ni wetata dress code ya kuji depend na wia wako
na ndina asia kwithia nenda kaombelewe Nesa mwithukesia ndina asia kwithia uthukuma wia wo kwatanga na kiko uthi unyungite ko wikie Ngua si unyunga kiko apana wia wo kwatanga na kiko kuthamba no kusio na kwikio Ngua oisu wiki aba uwe oisu wiki abu no need wiki esio ndi here presentation matters kila wia we mwikile wawo na nyendiamini laba kila wia we chao we mwikile wawo neta watina kino amusembie noni Athiani Satan ndatika miongwe na naimwe